Litshilo igwijo ligwijo ke la Friday alifani namanye amagwisho. Masibulise sibhotise mbukeli ngolwesuku lwangolwesihlanu. Sithembe ke ukuba uza kuya empangelweni usenamfutho wamande ngomvulo ngoba kaloku kukho esasifo sokuba xa kungolwesihlanu vele nje usinde wonqene uqonda ba yuhana andisakwazi into bana ndiphume ngenxa yokuba kaloku ungena emsebenzini seluzixelele ukuba yimpela veki. Ingaske ke ungakhe umamele mina xa ndisithi sebenza kuqala ugqibe eka Friday. Uzayibona wethu xa selutshayisa. Xa singena ke kuvimba wethu wanamhlanje nanga ke amanye amanqaku esiza kuphathela wona. Kuqhutywa iphulo lokukhawulelana nezifo ezingosuleleyo ke pha kwiphondo laseMpuma Koloni. Kuye kwaphehlelelwa ke igunya abantu lwemida eLimpopo. Sakuthi ke sikuphakele zemidlalo ezolonwabo imo yezulu dibala ntoni na siyafumaneka ke napha ku SABC Plus qiniseka mbukeli ba uthe unqa ezonqakumba zemehlo usibukele isenjimlo ke ukhalosa kalubisi umadle ngothi mazipha umamshukuma ndiyami ndedwa ke ikhona ke inzwakazi yapha kwaMamtshali. Mamtshali, happy Friday. Happy Friday to you too. Jonga sana zi-awards namhlanje. Nje ke akukho kunye. Mbukeli asibingelele kule nqa izivele yohlelo lwakho intandokazi uqobo lwayo Ekhaya Jikelele. Njengenhlala yenza ke umchilo wesidwaba umgodla wethu ugcwele uyaphuphuma. Sikuphathele Iindaba ezemidlalo kanye nomculo. Ulwesihlanu phela namhlanje mbukeli so ke phakathi nohlelo sizobe nje ke sijuxuza. Ekhaya Jikelele uhlelo olutholakala estation liHigh kanti sikhona ke nalapha ya ku SABC Plus ngoba sisakaza nje manje sisakaza bukhoma khona lapha ya ku SABC Plus. Hey wembukela izolo ngeke ngabona enye insizwa ke isishela ikhuzela ithi dudlu ntombi ngina 60 yamaqanda endlini qomabo. Ngabona ngathi we abafana sanishela ngamaqanda ke manje ave ndihluphile. Igama lami umbukeli ngunoxelo uMamtshali wakwaMwali kanti ke nje njengamanje njengoba singena ihora lethu lokuqala siliqala nqa ake sibheke indaba ehamba phambili. The BMA was established in response to a number of serious challenges. Umongameli uCyril Ramaphosa uthi igunya abantu lolawulo lwemida likhonce elibalulekileyo kwinzame zeli zokuxhamla kumaqithiqithi engingqi yorhobelwano kwilizwekazi Afrika. Kuqaleke emphefumlweni usapho luka Clyde odutyulwe wasweleka eNewlands eGauteng phezolo. SABC kanye neMultiChoice bafinyelele esivumelwaneni sokuthi umsakazi lomphakathi uzoyisakaza imidlalo yendebe yomhlaba kwezekhilikithi lomqhudelwano uzosingathwa yi-India. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni emakhaya igama lam ndingu ikhona ndiyimvumi. Zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus nonwabela izinto ezifana nezemidlalo ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya ningahambi. Umongameli uCyril Ramaphosa uthi igunya abantu lolawulo lwemida likhonce elibalulekileyo kwinzame zeli zokuxhamla kumaqithiqithi engingqi yorhwebelwano kwizwekazi iAfrika. Umongameli ke bechophele ukuphehlelelwa kweli gunya abantu lolawulo lwemida kumsitho obubanjelwe kumda waseMusina eLimpopo izolo. Esi siseko seliqilimo esingavulela urhwebelwano kuhanjiswa impahla kumazwe aseAfrika ngokusekwa kweligunya abantu lolawulo lwemida neliza kuqinisekisa ukhuseleko lwemida yeli. When our country's ports of entry and borders are well protected and well managed, we are able to prevent the illegal importation and exit of goods into and from our country. Lo msitho ubanjelwe kumgama ongekude kuyabe kumda Bay Bridge ongomnye wemida exa kakhulu kweli nalapho kuvakala kuba ngumbono omxesiba abaphambukeli abangekho emthethweni abangena ngawo kweli.
Umba wabaphambukeli abangekho mthethweni uza kuba ngomnye wetshisibunzi xa kusondela unyulo jikelele ngo-2024 njengoko kukho amaqela aphakamisa ukuphunyezwa kwemithetho ezakulwa abaphambukeli abangekho mthethweni. The BMA was established in response to a number of serious challenges. One of these challenges is the increase in the number of undocumented foreign nationals entering our country. Umongameli utyelele lo mdano ogxa wakhe waseZimbabwe apho bavumelene ukuba i-BMA iza kuba likhubalo kuphuhliso lwale ngingqi yeAfrika esemazantsi. This border management agency will form part of integrating border management activities in the SADC region as well, as we implement the African Continental Free Trade Area. Aqale ukutyalwa ngoJulayi amagosa e-BMA kodwa i-SANDF kuseyiyo ekhusela umda. Inhlangano engenzi inzuzo i-Doctors Without Borders isingene esivumelwaneni seminyaka emihlanu nomnyango wezempilo e-Eastern Cape ubhekana nezifo ezithathelanayo eButterworth. Izibalo zikhomba ukuthi isifunda amathole sinezinga eliphezulu labantu ababulawa izifo ezithathelanayo. Intatheli-ke Iindaba ze-SABC uAbongile Yankis isethulela imininingwane egcwele mayelana nalolu daba. Kusengumngeni ukufikelela kwinkonzo zempilo kwindawo ezisemaphandleni. Ukuphehlelelwa kweliphulo kujolise ekubeni uluntu lutye ukutya okusemgangathweni nangona izigulo eziliqela zitsalwa zizinto ezityiwa ngumntu. Umbuzo kuba oku kudinga ingqwalasela emandla. The hope at the end of the project is to find different ways in which we can address NCDs, hypertension, diabetes, but a host of other ones. NCDs unfortunately haven't received the airtime that they have deserved in the past. They're on the rise and they are really pervasive. They are destroying communities. Ukanto lungenelelo lamkelwe ngezandla ezishushu ngabasemagunyeni. Xa sisebenza nepartners zethu sinethemba loba sakwazi noko ezi numbers besizibona zisonyuka ukuba sizilwe zehle kodwa ndiyavuya kuba kwikota yokuqala yalo nyaka 2023 i-statistics ngakumbi apha emathole ziyabonakalisa emnquma nasempashe ukuba i-interventions zethu ezizenzayo ziyafumana ukuba zicontrol okanye ziyimanage elengxaki ezijongene nayo. Elisebe lithi lenza neenzame zokuvala izikhewu kwizikhundla eziphezulu zesebe ngenjongo yokuqubisana nengxaki yokushokoxeka kwabasebenzi. Isebe lithi elinyathelo liza kuphucula nezinga lenkonzo zempilo. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC kundabakazi kwiphondo leMpuma Koloni. Sisekwiphondo leMpuma Koloni kananjalo uMasikwala ke waseNtabankulu eMpuma Koloni uphicotha iindlela ezintsha zokulwa nenhlupheko emandla kunye nentswelangqesho ezilalini. Bajonge kumaphulo okulima, ukufuya inkukhu kunye nokulima intsangu njengendlela ke yokuziphuhlisa kuqoqosho. Le project yenkukhu yaqala kancinci, ingenazo izinto zokusebenza nkquni indawo yokusebenzela kodwa ngenxa yothando nokuzinikela kwenzeni lo msebenzi kungoku nje yenza umahluko. Isincedise kakhulu le project apha ekuhlaleni ukwakhiwa kwale project ngoba kuye kwabiywa kwakhona abantwana abafumana amatorho basebenza kwadliwe emakhayeni abo baphinde futhi kwabe kusakhiwa indlu basebenza. Lamakhosikazi ngoku anendlu yokusebenzela, anendawo yokufuya ezinkukhu, nto leyo bingekho ngaphambili. Xa sibona abantu abangomama bekwazi udibana babe nento abathi bayayenza edinga ke ngokurhulumente sangenelela xa kulapho ke yiyo lento kule nyanga iphelileyo besiphaya siyonikezela ke ngestructure esenziweyo and sibiyiwe esa structure for security. Esa structure sinazo i-ablution facilities. Abahlali bakholwa ukuba ngabanje urhulumente angajonga ezolimo uqoqosho lungakhula ngamandla ezilalini. Project lena isincedise kakhulu nangokusa abantwana esikolweni. Yasincedisa nasekutyeni. Umahluko ube mkhulu kakhulu. Wemkhulu kakhulu umahluko sakuba sincedisiwe kumasipala. Sisebenzele into yoba nebantwana bethu
angathi bangathatha apha kuthi lesi siyiqhubile into bathathe babheke phambili. Lo mhlaba utyebe kunene waseNtabankulu waziwa ngokuvelisa umya, umbona nezinye izityalo ezibalulekileyo. Umasipala uthi ngoku kwakhiwa ikholeji eza kuncedisa ukuphuhlisa izakhono zabantu abafuna ukusebenza kwezolimo. Ndinkulula kunyembezi weendaba ze-SABC kwintabankulu. Umndeni kaClyde McCabe beneminyaka engama-43 ubudala udutshelwe washona eNewlands eGoli ngolwesithathu ntambama. Uthi udangele ngokudlula kwakhe ngokuzuma emhlabeni. UMcCabe udutshelwe esemcimbini umndeni wakhe kwathi nendodakazi yakhe eneminyaka eyi-13 ubudala yathola amanxeba okudutshulwa emlenzeni. Kumanje amaphoyisa asaphenya. uMcCabe ominyaka i-43 lixhoba lamvanjelo bundlobongela obundlangileyo kumandla waseWestbury. Lo mmandla waziwa ngokuba sisiqubu semigulukudu neziyobisi. Itheya kube kumele iqali bemyoli liguqukela incindi yekhala kolu sapho. I can't even cry because my son was murdered in front of me. In front of me, and that is so painful. I'm hurt, but I need to be here for my children and my grandchildren that saw what happened. Uluntu lwaseWestbury luthi kwakhona loyikisela bompalo kulandela esi sithwakumbe. Our community is in tremendous fear, you know. This is more of a time where you can actually at least have more social time on the outside, try and go do whatever you need to do in the morning. It's much easier. But the minute you see it's a bit too quiet, then you need to know that something's about to go down. uJohnson uthi uluntu lulahlekelwe lithemba into abayifumanayo zizithembiso kuphela kwisebe lesipolisa. I think that our community lost that tremendous respect for South African police. And when I speak about that, I speak on behalf of, I think, Aldos, I speak on behalf of Rivoli, and I speak on behalf of Westbury at this current moment, because we all got to that point where our Honourable Minister Jikelele has been to our area on 2 occasions, and there was nothing sustainable that kept us. Isebe lenkonzo yesipolisa lithi lisezithendeni zabarhanelwa ababini. Isixeko saseTshwane sijamelene nomnye umngeni ongabangela umbhodamo. Imibutho esekuhlaleni iceba ukuqala iphulo lokugwaywa ukuhlawulelwa kweenkonzo zikamasipala kude kubuyiswe iinkonzo ezingangemgangathweni. Bachaphazeleka kakhulu abahlali baselokishini ngenxa yokuqhwalela kokuziswa kweenkonzo okubangelwa ke ingxwabangxwabe phakathi kwabasebenzi bakamasipala kunye nesixeko saseTshwane. Njengazo zonke ilokishi, iEsteras kumntla-mpuma wasePitoli ayisindanga nayo ekuqhokrekeni zingxaki zengxwabangxwaba zikamasipala kunye nabasebenzi. As you can see, the state that our community is in, they feel that why must they pay for services that are not rendered? Imibutho yasekuhlaleni ithi ixesha lokuthatha amanyathelo lifikile. Bafuna ukuqala iphulo lokuba kuyekwe ukuhlawulelwa iinkonzo kude kusombululeke ingxubakaxaka yabasebenzi bakamasipala kwaye kunikwe ingqwalasela kwizidingo zabahlali. The city doesn't want to use its workforce, doesn't want to release money, doesn't want to release tools of trade because they've got interest in business. The city is run by consulting firms, and these officials and the mayor and the DA-led coalition knows exactly what they are doing. Umanejala walo masipala waseTshwane uthi ezi zigrogriso zinganeziphumo ezirhaqa kwincindi yekhala kumasipala osele uqhokrekile kwezezimali kakade. There is still a city that needs to be run. There's still infrastructure that needs to be maintained. Our landfill sites, for example, cost us a lot of money to maintain and to service them. So if there is a campaign not to pay, it will hurt the city more. It will set us further back. Sodolophu waseTshwane umemelele umonde kunye nentsebenziswano. It will be very dangerous to withhold rates and taxes at this stage because that will lead to long-term disruption. Sele kuzinyanga ezintathu uqalile lo mbhodamo phakathi kwabasebenzi nomasipala. Le nyewe ikhokhelele ekubeni lo masipala ube nelahleko emandla. Bukeli masithi qhwi evenkileni siyobhatala amatyala aqiniseke into yokubana awuqoshalazi bukele ekhaya jikelele.
Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Amalungu ophiko lwentsha iNC KwaZulu-Natal amashele eHowick ekhala ngokuthi imeya semngeni uChris Papaz iyenzelela futhi igcwele inkohlakalo. Laba ke babe sebehambisa uhlu lwabo lwezikhalo emahhovisi omasipala umngeni. Ingabe yini kahle kahle lesisukumisa iNC phansi njengoba izokhonana nje izokhononda ngoPapaz? Ingabe kukhonondela into ezikhona noma kudlalwa nje ezombusazwe ukuze ke sithole impendulo lesibize umhlaziyo wezombusazwe uSolazi untsikelelo breakfast. Solazi breakfast asikubingelele ohlelweni sibonge ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Buthele kweMSSS dabulelo banawe. Nakho kuthiwa iNC Youth League isivele yashona khona ke lapha emahhovisi kaPapaz emngeni. Ingabe khona yini okuyethusa iNC Youth League ngoChris Papaz? Safazi andizuthi okanye hayi ngoba lo mba ufuna uhlalutywa ngoba ngumba wezopolitiko. Kuyintando esininzi kumele into bangaba kube kumbutho ophikisayo ozawukwazi ukufuna impendulo kumbutho olawulayo. Ngoko ke iANC Youth League yenza indima yayo because iANC Youth League ngathi component structure yeANC as motherboard and umbutho pha lo masipalade ophikisayo ngoba umbutho weDA nguwo otsala ulawulo. Now akhonto ke ngoku irongo apho but ke ngoku ingxaki into bangaba kutheni lomba uvela ngoku xana uChristopher kusithiwa uye wagatswa ubangaba abe ngumuntu ozawuba inkokheli yephondo laKwaZulu Natal ngumbutho wakhe iDemocratic Alliance. Why ingakhange iANC Youth League iveze lomba ithuba esenzeka ngalo kutheni iye yalinda elixesha? Lonto ke ngoku ithetha into bangaba ke ngoku zikhona izizathu ezopolitiko eziphembelela lomba. So ayingumba onento kwenza noba ngaba iANC Youth League ifuna ubonakalisa indima yayo as umbutho ophikisayo but unayo ne-element yepolitiko. Ngoba omunye umuntu phela angabuza a-question i-timing yale mashi ukuthi hawu kwasephuma isimemezelo sokuthi uPapaz uzongenela esokuba umeya lapha ya kwaseke kuvela noma kundunankulu kwase kuvela ke lezi zinto enjengalezi ngoba akusikhona kodwa nje ke lokho kokuvele kokuthi unenkohlakalo kube sekubhekwa nanempilo yakhe yangasese usuyibona isifakwa laphana njalo njalo. Engabe uphiko lonke leNC njengoba luthi nje uPapaz uchemile futhi ugcwele inkohlakalo ngabe izinto ezibambekayo lezo yishoyo? Msasazi usayitha imiba ebalekileyo ngoba nami ndiyibonile le miba uthetha ngayo ku-social media ubangaba lento i-violate amalungelo akhe uChristopher also. Not to say, I'm not talking about ubunyani wabo inkonyane balithethwayo because kuthethwa into bangaba uye wanikezela ushishino umuntu athinana naye. But kukho indlela ethethwe ngayo lento engamkelekanga ngoba siyintando esininzi inamalungelo abantu nomgaqo-siseko. So indlela lento erizwe ngayo i-timing yayo iyenza uba ubuze umbuzo bangaba kutheni ngoku and inayo i-element yoba yi-political attack on kuye. I think earlier on bekhonbuza bangaba ingaba ANC kanye iANC i-threatened na kanye iyamoyika na okanye ngumuntu ozaba i-challenge kubona ndingathi ewe because bengasoze bayenze lento if bengumuntu o-weak. So yeah, I think lento le msazi it's unfortunate because iANC yiyo mos eyaza nomgaqo-siseko namalungelo of course not yodwa but yiyo bekumele ba ingumzekelo. So xa ke ngokuzaviolate amalungelo omuntu in terms of i-choice yakhe with regard to i-sexuality zonke zinto noko into engamkelekanga leyo. Professor Breakfast uma mhlawumbe engabe wena uhlaziya nje ubheka engabe uChris Papaz iANC inovalo lokuthi uthandwa abantu njalo njalo mhlawumbe engabe yiyo into ababonayo ukuthi ay angabamisa kabi lapha esifundazweni?
Yes, sir. Even though I don't think he's a winner, but we pose a threat. Ewe, if we nasebenza igama lakho elisebenzileyo, ewe banovalo. Because ngesixhosa sithi useze ngobuso zwini uneminyaka emincinci and ngithethe indlela wrong party ukuthi une-potential and abanye baya-arguisha that ukwazile uza nenguqu no wonder umbutho wakhe wamnominata as umuntu ozawumela unyulo oluzayo. So yes, ukhona uloyiko, but andiliboni uloyiko mna because ayikho strongo ekhenketh and inaso i-stronghold, but ayikho strongo that much. The only political party when the ANC iphume from elulawulweni i-IFP, not i-Nansika, i-DA. So I don't understand why besoyika nje boyika ntoni. Hey ngoba uyabona lapha mangabe siyibheka lemfanekiso evelayo njengoba nje siba nengxoxo yethu yabona ukuthi cha ibihleliwe impela lemashi kugcwele baphume ngeinkani ke wona ke ANC Youth League igasela lapha yana. Manje Professor Breakfast mangabe sebefinyeleleke lapho ke emahhovisi asemngeni ke ANC Youth League izikhalo zabo mhlambe uhlulo izikhalo bayinikeza bani nanokuthi zamukelekile yini? Well, they were marching to understanding yam to umasipalati because I choose kwi-capacity yakhe as a mayor, not kwi-capacity yakhe as of course unxibe i-caps ezimbini deploywe iparty yakhe but also i-mayor. So I think they handed over i-petition kanye inansika ugcwebhu lezikhalo zabo to umuntu wamasipala kwi-understanding yam unless kumsazi nakho unkorrelation. But yeah, izizathu zezopolitiko ezibangela babenze lento because the timing, I mean, it's obvious bangaba it's not about populism. Well, I'm not saying that I equal into trial party. Only can say also bangaba intimidation yabo ubangaba makoyike kanye mhlambi angazethembi umnumzana uChristopher. Manje singambona nisolwazi ke uChris Paphaze sesula esikhundleni noma nje cha hayi into engeke siyibone yenzeka leyo. I don't think it's so. I mean, it defender say ikhuphi statement bangaba azikho ezisitholo unless it ANC. The only thing ANC noyenza like ANC League is to go to public protector and say nazi isikhalazo ngakwenza uphando. I know because there's issues pending second party. You know, in theory, we can say umuntu or outside the politics, then as an engxelo bangaba kwenzeka into na, then ke ngokubheka i-argument out of it. So singasho yini Professor ukuthi mhlawumbe lena ke indlela nje yokuzenza relevant kwe-ANC njengoba phela abanye benokusho nje ukuthi ke ayi njengoba nathi besibala lapha sisho ukuthi iqembu elingayimisa kabi i-IFP ikakhulu kune-DA. I think luvalo msakazi and uzama intimidate i-opponent, but i-ANC inengxaki zayo, so they know bangaba banakho uluza i-province ulawulo lwayo, but nathi i-focus yabangebe kwi-IFP than i-DA. The only way i-DA ngaba selulawulweni is through i-coalition formation if nofumana inkxaso ye-IFP car. But i-DA yona soze ikhuphe i-ANC ngomnokwayo. I'm not saying that i-ANC cannot lose, i-ANC inakho luza, but I know what about outmaneuvered by EPA. Manje ingabe nje lezi insolo Professor eziyibekwe osombusazwe ikakhulukazi mangabe kusesondela ukhetho izinto sesingalokhu nje siyibona zenzeka njengoba selisondele phela nokhetho lizoba nje ngonyaka ozayo. Yes, it's part of the politics. Ubangaba abantu ba accuse of izinto ezirongo abazenzayo. It's part of politics. So that bangaba ukwazi discredit i-opponent yakho. But it doesn't mean that it's only ubeka izitholo kuwe zinyani. Nam ndingabeka izitholo kuwe izinto ezinenyani because andifuna abantu babe ne-perception ethile ngawo. Sibonga kakhulu ke Solwazi uBreakfast ngesikhathi sakho sikufisela usuku oluhle. Enkosi umsebenzi nawe.
Lawo ke mbukeli besithatha abesikhuluma naye ke mbukeli usolwazi uprofessor Jikelele breakfast besixoxisana naye melana nemashi ke ye-NC Youth League ethe yalibangisa lapha emahhovisi kamasipala wasemngeni ikhala ngokuthi ke lowo omemezele ukuthi uzongenela esokweni osekuba undunankulu lapha KwaZulu-Natal uChris Phaphazi unenkahlakalo njalo njalo ibisi imashela khona ke lapha emahhovisi asemngeni ANC Youth League okwamanje ke mbukela siqu edolo sizobuya emva komzuzu. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sekuqubuke impi yamazwi phakathi kweqembu iNkatha Freedom Party kanye nowengamele umnyango wezokuphepha komphakathi esifundazweni iKwaZulu-Natal uSipho Hlomuka. Lokhu ke mbukeli kuze emva kokuthi phela esithangamini sabe Iindaba uHlomuka ebalule ukuthi ukudlanga kwegameko zokubulawa koSumbusazwe kwaNongoma inyakatho yesifundazwe kwaqina emva kokuketulwa kwe-IFP esikhundleni sobumeya kulo masipala wendawo. uHlomuka ke ubalule ukuthi lolu uchungechunge lezehlakalo zokusoconga kwamakhansela emkhandlini nomasipala kwaNongoma kuhloswe ukuba phela kusingathwe inketho zokuchibiyela ukuze ke sithole kabanzi uhlangothi lweNkatha Freedom Party kulolu daba sixhumanana ke nowabe eyimeya yakwaNongoma ophinde futhi abe umholi wayo kule ndawo uAlbert Mncwango. Mhlonishwa uMncwango sikubingelele lapha ekhaya Jikelele sibonge ngesikhathi sakho. Angibingelele dadewethu ngibingelele nabalaleli bakho nababukeli bakho. Siyakholwa ukuthi uyizwile ke inkulumo kaHlomuka mayelana nokubulawa kwamakhansela kwaNongoma. Uthi lezi igameko ziqale ukwanda emva kokuthi kukhishwe wena njengemeya kwaNongoma. Engabe kuthini ke ukuphawula kwakho mayelana nalokho? Well, angiqale nje ngokusho dadewethu ukuthi thina njengeqembu leNkatha siyayiqhelelanisa nodlame noma ngabe nolwa lwahlobo luni noma ngabe lwenziwa ubani. Okwesibili siyaqonda ukuthi ukubulalana ngenxa yenkolelo zezombusazwe empeleni kuyinto engasisi indawo njengesizwe ikakhulukazi kusuke kudunge imiphakathi nokuba futhi kubambezele ukukhanjiswa kwenkonzo kubantu. Ngibona sengathi kube yishwa ukuthi umnumzane uHlomuka o-MEC akhulume ngendlela akhulume ngayo izolo ngoba lendlela akhulume ngayo ayakhi indlela akhulume ngayo asikho inkulumo ongayilindela kumholi onjengayo ngoba leyo nkulumo leyo kunokuthi cishe umlilo iyawubhebhethekisa. Akusile kokuqala nje iqiniso ukuthi ukubulawa kwamakhansela noma ukufa kwamakhansela kwaNongoma kuqala ngoba sekukhona lolu mbimbanyana lwabo ne-NFP ne-ANC kanye ne-EFF. Ikhansela lokuqala kanye nemeya yokuqala eSouth Africa yabulawa umnumzane uSikhonde la kwaNongoma owayemeya IFP kwaNongoma. Walandelwa ethendeni ubulawa kukamnumzane ukhansela uThemba Ntshangase eminyakeni engama-20 edlule. Kuze kube manje labo bantu akuzange kwazeke ukuthi babulawa ubani. Kanti nje lokho ezinyangeni ezimbalwa kubulawe ukhansela umntwana uTriple M Zulu obekhansela le-IFP. Kuze kube manje asazi ukuthi wabulawa ubani. Siya okhethweni ka-2021 kwabulawa umnumzane uQwazi owayeyicandidate wagcina futhi eliwinile ukhetho layo i-NFP. Nakhona bayitika ngathi besola ukuthi yithi esibulale lo muntu. Uma ngakuqaphele nje ukuthi ubani odonsa uDilika Jele manje ungamangala ukuthi umuntu odonsa uDilika Jele manje intombi yakhe kanye nezinkabe ezimbili eyayithengile ukuthi ibulale umnumzane uQwazi. Kuthani lokho kade kubulawa umama uMesisi Mthuli akukatholakala ukuthi ubani. Ngakho-ke uma umnumzane Hlomuka ezokhuluma abese ngendlela eyiphansi ethanda ukusola i-IFP ngale igamekela ngibona sengathi was extremely reckless. Phakathi kwezinye izinto baba uMncwango ayisho iHlomuka uthi ke uqothwa kwamakhansela nje aqothwa ngenhloso yokuthi kuze kuzosingathwa ukhetho lokuchibiyela. Kuthini ukuphawula kwakho mayelana nalokho? Umama omkhulu akawenesilona ikhansela eliphethe iward. Nakho angazi ukuthi bekuzoba nokuchibiyela okuzoqhamukaphi
uma umchunu ngoba akaliphethe iward. Ngakho ke angiboni ukuthi ukukhuluma okunjengalokhu okwenziwe umnumzane Mhlomuke kuyakha. Ngibona sengathi nje bekubhibhidla nje komuntu ongazi namaqiniso angawazi. You know, uma umholi you need to first check your facts ngaphambi kokuthi uzokhuluma ezilangalaleni kanjena ngoba sonke sikhathazekile ngesimo esikhona kwaNongoma. Siyazama ukusiqoqa isimo, siyazama ukucabanga nokubheka ukuthi konje lento embi kangaka lo mkhokha umbi kangaka uqhamuka. KwaZulu Natal nje selokhu kuqale kuye okhethweni ka2021 sekubulawa amakhansela u39. Ngakho ke akusikho ubuholi ubusubheka nje kwaNongoma kuphela kuyinto okufanele isikhathaze thina abaholi isifundazwe sonke mhlawumbe ke nezwe lonke nje. Manje baba Mncawa yini ke eniyenzayo ngiyezwa nje obusho na ukuthi nani niyazama ukuthi ke niqede lesi sihlava mhlawumbe ngabe yini eniyenzayo nenimisela ukuthi niyenzeke njenge-IFP uqinisekisa phela ukuthi ke nibambisana nazo zonke nje ke izinhlaka ezifanele ukuthi kuyaphela kalezi zehlakalo zokubulawa kwamakhansela kwaNongoma. Ngiyakhumbula siba nengxoxo enye laphana usho ukuthi cha nina naningazi ngokuthi kunesivumelano soxolo ebekudinga ukuthi siyosayindwa nathola nje nina incwadi enimemayo ukuthi kuzoba umkhuleko njalo. Kwaba yishwa nje dadethu ukuthi le nto yahleleka ngendlela yahleleka ngayo ngoba incwadi yafika ntambama ngo5 isibizela emcimbini ozoba ngakusasa na incwadi ayingasho lutho ngodaba lokuthi khona into ezosayino ingachazi nokuthi isibizwa ubani kwenze njani incwadi nje yayisibiza manje ke ngeke uvele uhlanganisa abantu ngale ndlela ungazange uyenze i-proper groundwork uma kukhona i-political tension ekhona. Ngakho ke kwaba yishwa nje ukuthi ihleleke ngale ndlela kodwa ke thina sikholele ekutheni into yokuqala okufanele yenzeke njengoba ngishilo ukuthi umnumzane uSikhonde lokho abulawa 20 years ago akuzange kuze benamanje ikazululwe asazi ukuthi bani wambulala. Uma nje amaphoyisa engakathi ukukhuphula amasokisi abophe abantu abenza lento bahambe basuke enkantolo bagwethe basuse phakathini akuzukuba akuzukuhlehla makalula ukubulawa kwabantu. Okwesibili kuyacaca ukuthi ulaba kwabantu sekuhambisana nekusekusa business kukhona imali enikwazwa abantu. Umnumzane uMbeki wayisho lento wathi kukhona izinkabi ezigashwe ngomasipala abathile ezihlale nje zikhokhelwa umasipala inyanga nenyanga ukuze kuthi ngesikhathi ezithile zikhunyulwe lezo zinja zokufa zihambe ziyobulala abantu. Kusho owayinhloko yezwe kusho ukuthi ke lokho nje kukodwa kuyabiza ukuthi njengabaholi eNingizimu Afrika ngempela kufanele hlanganisa amakhanda ukuthi yini le edala ukuthi abaholi bezombusazwe kakhulukazi lapha nezingeni lasekhaya babulawe kanjalo. Kade kulama namakhosi ayabulawa, induna ziyabulawa, sengenele amakhansela manje. Yini lena edala ukuthi kubulawe abaholi abadingeka kangaka abaseduzane nabantu ngalolu hlobo? Indaba lena kufanele siyibuke siyixoxe njengabaholi sizama uqhamuka nesixazululo. Kodwa isixazululo sokuqala akuboshwe abantu namaphoyisa awayeke ukuvuma ukusetshenziswa njengeyithixanyana zokushayana kwamaqembu ezombusazwe. Awa-investigate ngeqiniso abopha abantu abasuke benze imikhuba ababulala abantu. Ngokho ukubona baba uMncwango ingabe lokho kubulawa kwamakhansela uma kungesikho okokuthi ngamaqembu ezombusazwe aphikisanayo iwona aqothana odwa engabe mhlawumbe ukhona umbono wokuthi kungenzeka ukuthi kuba seqenjini elilodwa kube ukuthi baqothana bodwa ngoba kubangwa izikhundla uthini wakho umbono mayelana naleyo theory? Akukabazeki lokho dadethu la KwaZulu Natal sihlezi lesimo esisibukayo ukhothana amakhansela ANC odd kuzoba kune-by election nje lapha eThekwini kwa-ward 101 kwabulawa ikhansela lakhona umuntu owalibulala
welinye ikhansela le-ANC elisejele njengoba ngikhuluma nawe. Omunye ukhansela uMagaga lapha naye abantu abahamba inkantolo abantu be-ANC ngaphakathi. So ungeke ukuphike ukuthi mhlambe imbangela enkulu yokubulalana kokubulawa kwamakhansela umsuka wayo omningi usuka ngaphakathi njengakhona nje la kwaNongoma njengakhona njengoba ngishilo nje ngathi umnumzana uqwazi oyikhansela le-NSP owabulawa ungakafiki ngingakabikho lolumbimba akhuluma ngalo uHlomuka kwatholakala egcineni ukuthi ubulawe intombi yakhe abebekhonza nayo ku-NFP. Ngakho-ke ungeke wazi umama umchunu akazi ukuthi ubulawe ubani. Ziyakhuluma impukane ezihlaza ngapha nangapha. Yikho sithi amaphoyisa awathenye ngeqiniso ngoba abantu bakhona futhi-ke la kwaNongoma sesibe nenhlanhla owayebulale obezama ukulimaza ukhansela uManqele wabanjwa ngaso leso sikhathi. Kodwa amaphoyisa awafuni ukusitela ukuthi lo msuka wokulinyaza kwakhansela uManqele wawuqhamuka. Changi lokho kade kubulawa umyeni kakhansela uZulu. Naye ebulawa ngabantu akuthiwa bafike ekhaya bafuna yena. Babanjiwe labo bantu nakhona lapho angazi ukuthi yini into esindayo emaphoyiseni ukuthi angene emsukeni wokuthi lokhu laba bantu babethinywe obaba. Sibonga kakhulu ke Mhlonishwa uMncwango ngesikhathi sakho namhlanje. Sethemba ukuthi isombululo singathi singatholakala bakwethu abantu bakwaNongoma kanye njeke nezakhamuzi ke ithola ukuphumula kulolu dlamo olungaka oluthatha impilo yabantu ngendlela emangalisayo. Siyethemba nje ukuthi Mhlonishwa njengamaqembu ezombusazwe kuleyo ndawo niyogcina senitholile ukwazi ukuthi nihlale phansi mhlawumbe exoxiswane kuphume nesombululo engaqeda lesihlava. Sengathi nathi ke dadewethu njengabaholi singapheza ukukhuluma nje noma kanjani mhlambe siyojokoza ngoba sibona amakhamera phambi kwethu sikhulume ngendlela eyakhayo ngendlela eqotho ezonikeza abantu ithemba going forward. Sibonge kakhulu Mhlonishwa. Mbukeli lo besixoxa naye ngocingo uAlbert Mncwango owabeke eyimeya yakwaNongoma mayelana nokuphawula kowengamelo zokuphepha komphakathi kwaZulu-Natal othi zidlanga igameko zokubulawa kwamakhansela nje kwaNongoma emva kokuthi phela kukhishwe uMncwango njengemeya. Okwamanje ke mbukela sinike qunga seyitolo mangabe sibuye izitolo khona unwabisa uzosinikeza umculo omnandi ungalingeke uphuthelwe. This
izinyanya abaki abadala emzini omdala masivakalisa ikhala masisabelisa inyanya abaki abadala emzini omdala masivakalisa ikhala masisabelisa inyanya abaki abadala oh,